Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kopi driver. Khyllie Grand I10 Sports kapadang you registration number ML North Santi Laisan Iway North Kalakala Lyndang Hajan Civil Hospital Shillong bad yakani Khyllie lahaban syukli dakipad ba katkum ka jingte balayo lum la yatho ba shwaban thong baji bad kala Lyndang kani Khyllie kala tanra shwa ya Khyllie Tata Tiago kapadang you registration number ML North San Z Nyo lai sao bat hadian kata kala tenra saya ka skuti ke badang thamai ki pulet kilawan poi ha kani ke jaka banle ye ki jingdon kambaro ha kani ke jingja sham ladon manu bamensau Untuk menyatu kali itu. Saya bilang tanda sebab right barang. Dan ustad. Kompres? Hasilnya prosesnya biasa suaranya. Oh, biasa ketelcok. Ya. Nah, baterai itu kan. Hai, drop, face kadang mi na jitri ngamut linyo siyen nadu na mabarik na wan sini ya bare po hangi mi uwi ka kali nang ni nagit kami ko kali ko nang ni nagit kani ka wan ka I10 rongli natang I naman ngabut na din buka di ula penhiar ukiu direct wi tu kali ban me yang akan nanti saya dang ya na sai di sai jo ka ban me yang akan jo Kali yuta ka bami panangan disebut. Kadi ka tata ngai kadi tata. Kadang guna din hi, lang la marjan hi. Te ka su ka kiwi atau kali aban me yang. Buat pipidan hal yang kaman ke yang hanang deh. Na station man. Ngam te Briew su res phang tu ngala long ai bai su ai ngada kendet ngala long ngam te Briew te su ai bai ni sibel. Lalom nu per ele din. Keti lasu alamong ni ta singkai sedam ke nasai gila pawan kan dokternya benne kasi Briew spa ya kaktin la jong pendam kam ya kabakan kiyo kaktin kasi kaktin la jong akan roy kan pa ngidon ki kentin la jong belai pat puri bat penduk ialah kaktin lajong kum kanuksa kakentin barikor kamut arts hakaktin pareng kakentin lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture niyo ta kaktin khasi barikor bat lari ti kibalong ru kikentin ban kateng khon barikor ka lari ti lapen mi ta ka Batesi TV naga menta ka jingmentoi upat ba